pakainya abu mentang ngebek. Mentang ngebek Quran ai abu. Padahal kau nu lain. Pakainya tu abu ngebek Qurannya. Hah? Oh? Berada. Wala ayo. Umpan. Pang dah busno. Iya. Pak dah bu. Yo, ajak kita mau dalam. Apa ni? Buat, apa? Ya. Ano na? Una buka dong sini warna ni mo. Pak mantap. Kawan nak kadang na ada hari buka dan gitu. Mana ni buka kunci na. Urang je na thang urang daerah Longkon. Honda apa mah? Kompak Honda.